Saldan pangalan ng ibig mo. Mantabi ka sa Ginoong Jesucristo. Ika'y magsayang tulaning Pasma. Ika'y misulusulong etunawan. O Ginoo Diyos mo ngayon. Number 3 po, ready lang po. Ready? Yes. Mantabi ka sa Ginoong Jesucristo. Ika'y magsayang tulaning Pasma. Ika'y misulusulong etunawan. O Ginoo Diyos mo ngayon. Okay na po. Okay na po. Daralan. Hindi pa pala tataran. Ang lago mo. Kasi parang may ano po. Number 1 po. Sabi po. Okay niya po ulit ang po sa pagkakas. Number 2 po. Hindi pa ako gusto kayo. Bro! Sino Sinoblía me bien, aleluya. May kuring katawa, salo. Meron. How are you? Thank you. Alitalia kakayanin ka. Ayun ka rin. Oras mga kayo na lang under 3. Uy, damulan ako din. Ano palitan tayo? Uy, tama mo. Pares mo. Palitan tayo. Smile. Dami yung sana. Siguro ng kapit siya ng number 2. Pero siya ng pilihan. Yes. Yes. Ay na aking labi,
Tama ko lamang ito. Parang nga ba? Parang Maya payabak po at syuta na po king kalimanin Domingo Ning Karaniwan na Panaun. Kaniting banal apag kapag masusyan, hiyabi atala po karing kaya katamong panalangin ding makatuking kayaduanan. Para king kapasalamatan, daring familia ng Cesar at Lorna David, Frederick Aaron Manaloto, familia ng Del Flores, Alejandro Tungol, familia ng Zardas at Luz Medina, familia ng Mr. and Mrs. J.M. Flores, Rico at Helen Galang. Para king Kebaytan, dari Christopher Paldeng, Georgina Deirit. Para king espesyal intenciones dari Emeline Guevara Angeles, Rachel Antolentino, Maribel Mandela, familia ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, Maricris Paldeng, Annie Razon, familia ng Yolanda Ramos, Leila Abior, Rika D., Catherine Paldeng, Trina Yazon, Daryl Francis Sanchez, Familia Gonzalez at Madlambayan, Julian Guevara, Ralph Benjamin Basilio, Mary Manette Pineda, Joed at Karen Joy Dimitri, Catherine Paldeng, Jesse V. Tamin, Evelyn Candelaria, Caroline Gemotea, familia ng Derek at Flor Sanchez, familia ng Michael at Nina Orquico, Maricris Paldeng, Donna J. Gonzalez, familia ng Mr. and Mrs. J.M. Flores. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Most Reverend Pasiano Aniceto, Demetrio Simon, Pio Cesario Pingol, Merla Mangalus, Cherry Cacnio, Gloria Arevalo, Nilo Odan, Kenneth Bondok, Roma Shane Bondok, Anwil Rafael Sampang, Jesus Navarro, Olga Mangalus, Romnick Nildar, Maria Nicolay Rose Santos, Carmelita Tiglao, Pines Mendoza, Flor Matias, Carl Dean, Ray Anselmo Ronquillo, Joel Redoblado, Lynette Miranda at ding sablang kapatadtang masakit. Para king alanganggang kapaynawan daring kapatadtang mayang ubye, di Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Marian Ocampo, Hener Ramos, Teresita Panlaki, Mirna Sunga, Eugene Biliwang, Florentina Carion, Jennifer Reyes, Francisca Manahan, Junior Pangilinan, Eddie Halcedo, Biding Parungaw, Ramilo Dizon, at tinsablang kaladwa king purgatorio, at detang alana makaga na kapakarela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ning balang metong kaya katamu, laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan, daring patadtamong miapektuan kanitang coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa, daring kapatadtamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kaya katamong eganaganang frontliners. Saksak na ka lang bro. Ha? Dali pa.
Hotel mo rin. Okay mo tayo na. Sound check. Sound check. Kota-kota. Ang interest na mo, piti ko. Iya. Magsayang tulangin Pasko, Ating gusto mo. Okay. Thank you. Sulu-sulu.
ka sa Ginoong Jesucristo, Yakin makiramdam yung malamang gusto niyo para kang naulaman, O Ginoo Diyos niyo Emmanuel. Otong mititipon laring at wawat mo, ay busalda at syukungan ng Ginoo. Pantabi ka sa Ginoong Jesucristo, Yakin magsayakin tulaning kaswa, Ikin Jesus lusunin nagagaw, O Ginoo Diyos niyo Emmanuel. Ay isang bawat syukungan, pantabi ka sa Jesucristo, Yakin magsarap tulaning Pasko, Ikin isusunin Rio ito yung ulit. Cover po po. Rio, the Pasko. Bigyan ni Susulo na yun. Yakin magsayang tulaning Pasko, Ikin isusunin Itong gawin. Okay po. Okay. May sulo-sulo yan eh. Okay po. Kabayan na. Ngayon mga bane.
entrance palog na eh. Palog yata ka rin, entrance. Hindi, panwan na pa. Sa Panginoong Jesucristo, kaming pupuling manal mula Diyos, o tang naralimig ekablugod, o Ginoo Diyos niyo Emmanuel. O tang ititipon laning adwa-adlo, karingbusan na tiyupungan ning Ginoo, mantabi ka sa Ginoong Jesucristo, kekeng makiramdam king banal mamano, puso miguglat para kang damdaman, o Ginoo Diyos niyo Emmanuel. O tang militipon na ikadwa o atlo, karingbusan na tiyupungan ning Ginoo, mantabi ka sa Ginoong Jesucristo, kekeng magsayanging tulaning baswa, iken ni sulod-sulong etong gawan, o Ginoo Diyos niyo Emmanuel. O kang nititipon laing adwa o atlo, karingbusan na tiyupungan ang Ginoo, mantabi ka sa Ginoong Jesucristo, kaya kaming papuring king banal mula Diyos, o tang daralig ming ketang lugod, o Ginoo Diyos niyo Emmanuel. O kang nilitipon laring adwa o atlo, karingbusan na tiyupungan ang Ginoo, mantabi ka sa Ginoong Jesucristo, kekeng makiranggang king banal na mamano, puso binuklat para pagkamdaman, o Ginoo Diyos niyo Emmanuel. Anding batong pamilya ng Diyos, mitipon-tipon damungan, king lagi ng ipa, ampuning anak, ampuning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutamang Jesucristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakiyagom ng banal na Espiritu, manatiliyasan ng parati, kay kayungan. At keka antimurin. Pakamalan kong kakaluguran, king kataymikan daring kay katamong pilupluban, at king mitmong kapakumbaban, ganakandalang ngeni at sisyan, ting sabla tamong kakulangan. At aduan tamo ing kalam ng pakalulo at kapatawaran ng Ginoo, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Iyagkas tayo po ngayon miyag na nagnaning kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uli mi kasala kong bina, kingisip, amano at dapat at miyayaliwang kakulangan. Ulinita ay panagapuko, kan sa tamariyang kapilan man birhen, karin sablang angel ang pon santo,
at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginutamo. Ing Diyos, sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. in excelsis Deo. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King Matas Manalangin tamo. O mapamakalulu at maluguda Diyos, inyang Yesus sinulo no ring masakit karing miyayaliwarang kapanamdaman, bilalag na ka anting meto nga Diyos ning biye at tula. Bustan mong ilako na kay kami ing sablang dewakan, ing takot at sama. Katwan mo kami king mapaglunos ng lugod at panalala, bani kami manatokyan miyang matad, king pakayap ng upaya karing sablang manamdaman kasakitan. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong ginume. Amen.
Pamamasang iba't king libro ng Job. Ihob, migsalitayo, ngana. Imbiyanawari ning tao keti sulip, enamo kalupa ning biening meto nga alipan. Ating panahon na emimigit king panahon ning meto nga upahan. Kawangis ning meto nga alipan, amawong salilong, o ning meto nga talapagobrang alangisipan, nunemo ring upa na. Salasali sila ring bulan, aalakong pekinabangnan, nunemo ing bunga ning lungkot. Alakong apala, nune pawang puyat at tangis. Kabang makakira ko, nga kong mimisip, bakit pa kaya sumala? Kabangong ko, nga ako namang mimisip, kakaba na naman ni Aldo. Ala kong karatunan na lub, pati ngapon. Dingaldo ko, masalusula pa king kasangkapan ning maglalala, at magugugol lang alang bitasang likwan apanayan. Ganakan nyo, metong namong pangisnawa, mapatad na ing biyeko. At ding mata ko, kapilan man, era na atangalan ing tula. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalita pakibat, impakibat tamo, puryan niya ing Ginoo apakayap karing sugatan a puso. Ulitan tayo po, puryan niya ing Ginoo apakayap karing sugatan a puso. Puryan niya ing Ginoo, mayap ing dalit kapuryan king kekatang Diyos. Masanting, masampat ing puryan niya. Tatalakad ning pasibayo ning Ginoo ing Jerusalem. Titipunan o ring memale ng mga ugse karing aliwang bansa. Puryan niya ing Ginoo apakayap karing sugatan a puso. Pakayapan o ring mebigo at bibidbiran o ring sugat da. Balo na nung pilanlaring batuin at ausane ing balang metong king lagyuna. Puryan niya ing Ginoo apakayap karing sugatan a puso. Masikanya at mayupaya ing kekatang Ginoo. Ing kabyas na emo asokdan. Tatalakad no ning Ginoo ring mga dakurak at babagsak no king gabon ding marawak. Puryan niya ing Ginoo apakayap karing sugatan a puso. Pamamasang iba't, kimumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Ala kong matulid magmaragul, lipat ning panaral ke ing mayap a balita. Makawutos ka ko ing manaral. Miparosan ko nung eke ipanaral ing mayap a balita. Nung depatan ko ing obra ko, king sarili kong kaburyan, atin kong asahan amibayaranan ko. Dapot, ulining daraptan ko, antimong katungkulan. Mga baldugan, king iti, obrang peniwala ning Diyos kanako. Uli nito, nanong bayad ing panayan ko. Alang aliwa, nuneing pribilehiyong makapanaral king mayap a balita, ayalang bayad. At makiduang karing katuliran ko, king obra ko, para king ebanghelyo. Tawo kong timawa, naalipan ning ninuman. Dapot, gagawan ko ing sarili ko, ayalipan ding sabla. Ban makayagyag kong dakalatawo, para kang Kristo. Karing may naking kasalpantayanan, meging may nakong kalupara. Bako lang ayagyag. Inyagewa kong sabla ing sarili ko, karing sablang tao.
bakong ayagyag ding inapilaning makananumang paralan. Daraptan ko iti ulining ebanghelyo, bakong mirakayanan king kanwanan. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos, talakad tapuban parangalan na imaya pabalita. Itangan po, dela na rin kay katamong kapanamdaman at libatana ing sablata mong sakit. Ingginong manatili kay kayo, At keka antimurin, pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Marcos. ligaya keka o Ginoo. Kalakora king sinagoga, tinaglos lari Jesus king bale dari Simon at Andres. Kaya bere Santiago at Juan. Makarate ya king mata sa lagnat kanita yung katuwangan ng Simon at sinabi ring agad kang Jesus. Lepita ng Jesus, tela nanay gamat at seupa ng tinalakad. Kanita mo rin likwane ng lagnat, ing matuwang babayi at iya ing migsilbi karela. Inyang silim-silim na, limbog ni Ingaldo ring tao de laro kang Jesus, ding sablang masakit at alipanan da ring demonyo. Ding sablang memalen, mitipon laking tulid ning pasabol ning bale. Be pakayapa no ring dakal at taong masakit, amaki miyayaliwang kapanamdaman. Penabi nala naman ding demonyo. Aena, pe paborin migsalita uling balura nung nino Jesus. Ganingaldo pa, mi bangun ni Jesus. Mendaya, king meto nga lugal at tahimik, luwal ning balen at karinya may nalangin. Penintun deri Simon ang punding kaya bena. Inyangikit de sinabira, panintunan da ko ring sabla. Dapot Jesus nga nakarela, kailangan tamo namang munda karing makalapit a balen, bakong makapanaral mo naman karela. Iti, yung sangkan ning pamaglako ko Capernaum. Inyalinibot ya king mabilog a Galilea. Manaral ya karing karelang sinagoga at panabi nala ring demonyo. Pakamalan kong bininyagan ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapuryan keka o Kristo. Mayapayabak po kay kayong ang sabla. Mayapayabak po, Amo. At napuking kaulaga kay katamo, ing importansya na ning pamagdili-dili at pamangadi. Anting tao. Na po? At naking kaulaga, maulaga kay katamo, anting tao, ing importansya na, ing ulaga na,
ning pamanahimik, ning pamagdili-dili, at ning pamangadi. Lahat po tayo kailangan natin ito. Space and time for our own selves. Yung oras upang makapag-isa ka, kailangan mo yon. Itang oras ban kanita, makapigunam-gunam ka, makapanahimik ka, makapisip-isip ka, makapangadi ka. Kailangan tayo ita. Atin pong meto nga talasulat, amisan sinabi na, nana, in silence, in solitude, and prayer, we will see our true self. Nga na po. Tutuya ita. In silence and in prayer, we will see our true self. King pamagdili-dili at pamangadi, karin may lakwas akikilala ing tunay mong sarili. Kutangko mo, o ba't kaya sinabi na ita, niting talasulat, o ba't kaya itiya ing namanwana, in solitude, in prayer, and in prayer, we will see our true self. O ba't sinabi na ita? Kasi po kano kay katamong tao, uling dakal tamo pangabalanan king biye, dakal tamo sisikaswan, aldoldo karing kay katamong pamibiyebye, lalong-lalo na po tang kayabe tano ring familia tamo, ting kapag-obra tamo, ting kakaluguran tamo, ting taong malapit kay katamo, ning kay malilibang tamo, nga na. Totoo ita. Pero po tang magdili-dili na ka, at mga di na ka, karin may lakwas akikilala mo, ing sarili mo kanita, ing pangatao mo kanita. Nga nang may ngamano, niting talasulat. Baliyo po, ako po, king tuto, potang bisa kong magdili-dili ko, potang bisa kong makapigunam-gunam ko, potang bisa kong makapisip-isip ko, o mga di ko, inggawan ko, makoko. Makoko po. Aalis ako. Magbibiyahe ako. Lalayo ako. Kahit ako lang. Kapilan pa mo po, I wanted to unwind myself. Ne po, may kukuha ko mong dili. Uling bisa akong misip, migunam. Mga di, kabira-bira at no po king karakal ding tatanggapan kong text messages at calls, pero iko pakibatan. Alako, may koko, ating mag-text ka na ako, eko pumakibat, ating mamaus ka na ako, karakalamis calls, eko ring makibat, inyang pauli na ako, karin ko pekibatan. Nga ko po karela, pauli na ako, pepay nawa ko mo, may nahimik ko mo, migunam ko mo, minisip ko mo, may ngadi ko mo, nga ko. In today's Sunday Gospel, after Jesus had cured all the sick, what did Jesus do? What did He do? He left and went off to a deserted place where He prayed. Anggang naman ing Gino, kailangan na ing manahimik ya. Ale? Malino ya king pamamasata mo. Anggang naman ing Ginong Jesus, maulaga kayo, ing dapat magdili-dili ya, lalawot yapin eh. Ganingal do pa mo, tinalakad ya, may koyo. Yamong dili, at nanong gewa na? Migunam ya. Umalis siya, nagdasal siya sa ama niya. Jesus had to spend time with the Father to refresh Himself. So burinang sabyan, balo na, ning ginuya mismo, maulaga kaya itang lalawot ya, dadayo ya, maulaga king ginuy itang kukwayang panibayo ng sikanan. Jesus knew how to retreat, how to renew, how to recharge Himself in prayer. Baliyo po, iting kailangan na ning Gino, ang giyangita mong tao, kailangan taya mo naman po. Iting kailangan na ning Gino, panwalan ko, iti kailangan taya mo naman po. What the Lord needs, we also need. Ngayon pong panahuna, ning pandemya, pabanwa na. Ang dami nang nagbago sa paligid natin, ang dami nang nagbago sa mundo, karakal na may bayo, king gagawan tamo. And this is what we call the new normal now eh. Po, itina po ing tutong new normal, ayaman wan tamo. Kutang ko mo. Uso pa bang ining manahimik? Uso pa bang ining migugunam? Uso pa bang ini itang pamagdili-dili at pamangadi talaga? Uwa naman.
Karakal ko na po dimda makwento, istorya. Karing tao nga kakayarap ko na asasabing, among, nung emo pumig pandemya, ala akong pakialam, king maliliari king paligid ko. Among nung emo pumig ka coronavirus, nung emo pumig ka COVID-19, hindi po ako natutong manahimik at makinig. So silence, solitude, and prayer, ang laking tulong nito sa atin upang malaman natin kung ano ang ibinubulong o sinasabi ng saloobin natin ng puso natin. Pero aminan tamo po tali, ating tao, tatakot naman, putang tahimik na. Aliwang tahimik, ingamanwan ko, katahimikan na po, literal na tahimik. Ating taong tatakot, potang magdili-dili na lang. Atin kung kakaluguran, buri na mangye. Ating makanya na tao Ating tao mas buri day tang masiglala, atin lang daramdaman, potang tahimik na, mababalisa na lang. Ating kung kakilala, kakaluguran, taong malapit ka na ako, buri napin, masigla, buri na po mangye. Pag napansin niya, tahimik na. Pag napansin niya, tahimik, makikinig siya ng music. One time I had the chance to talk to him. I had a chance to ask this friend of mine, kako sa kanya, map na mo, nga ko kaya, potang tahimik na, manaliwanag ka. Itatakutan na ka, map na mo, potang manahimik na, mababalisa na ka, nga ko kaya. Baliw po rin meging pakibat na ka na ako, bali duno. Nung naning milyari king biyemo at agaga na kamo, nung nano ing sasabihan na bubulong na ning kekang puso at nung nano ing sasabihan na keka, ning hapong Gino. Among, kasi po, potang manahimik ko, bala mo itang pagsisyan ko mo, itang maya paggewa ko sana kanita, pero eko gewa, itang bala mo, among hanggang ngayon, potang tahimik na, potang ako namong dili, bala mo pagsisyan ko mo po ita. Nga na, niting kakaluguran ko. Yes, solitude and prayer. In solitude and prayer, we will be able to see our true self. King pamanahimik po, king pamagdili-dili po, mas lakwas tayo pong akikilala, ing sarili tamo, ing pangatao tamo, mekad, potang ikamong dili, potang manahimik ka, potang migugunam ka, mekad ayisip mo, anting tao. Sayang nga mo, nung sana nga kumigpabaya, king pamilya ko, nga mo, sayang, nung ekula sana pepaboren, di nga na ako, nung meging mayap ko, malugod kong pengari, karing anak ko. Sayang nung may garal ko mong masalese, kasanding ko sana ngenibye. Sana nung kanita, ginrab kitang oportunidad na di natangking biye ko, di kasanding ko pa may biyebye ngayon panahon kasalukuyan nga mo. Totoo, sa pananahimik at pagninilay, nakikita natin, nakikilala natin ang tunay na sarili natin, pero nalalaman natin at nakikilala na rin natin kung ano yung ginawa natin sa buhay natin noon na magpasang ngayon, hanggang ngayon ay binabalik-balikan natin ito. Nga pong Gino, pansinan niya Jesus, Diyos ne. Gino, Diyos ne, Jesus. Pero maninton niya pa rin, oras na, panahon na, ban kanta makapanahimik ya, ban kanta makapangadiya, ban kanita mausya, kingipan ang atsubanwa. Bakit? Ban kanita may kapanibayo yung sikanan. Ban kanita ma-refresh ya. Ban kanita sikan yung pasibayo. Bakit? Kasi po kintutuing misyonan ng Ginoy naman po biro-biro Nepo, itamong manaral ka, sagulita. Itamong manulo ka, pakayap kang masakit, epo saguli ito. Inyapin po king exorcism, Nepo, deng exorcist mo, deng mag-exorcise. Bali po, neng kay baddeng pepalwalan, tinabi, yung sasaniban, drained la. Meka di Jesus, makanita haya mo rin po, potang tatabi no ring demonyo, potang tatabi nala, papalwal no ring marokay espiritu. Danupan niya, bangag niya, melang iya, inyapin kailangan, yung ma-refresh niya. Manintun yung panibayong sika nanay niya, pinburi ng manahimik, lalaot siya mga diya, magdili-dili. The Lord loves solitude and prayer. Ako po, kumustanda kayo mo? Tayo kaya, what keeps us going? Makapanahimik ta pa bang ining panahon ngayon? Ining panahon na ning pandemya? Sana, lakwas, sana po. Makapangadita pa ba talaga? Wa naman po among, king makananong paralan, king tuto.
Akakasabi may pa ba talaga ing sarili mo at nung nano ing sasabihan na kaya kaning pangadi mo ni nga pong Ginoo? Remember, it is in silence and prayer that we find strength in God. And it is in silence and prayer that we clearly see our true self. King pamagdili-dili at pamangadi, karin taya pulakwas akikilala, ingge katamong sarili. Talakat kangan pa. Sasalbandaya ko, King Diyos, sigpang mayupayang tuto, di na lang king banwat yato, at kang Hesu Kristo ang anak ng bugtong o ginutamo. Pengagliking upaya ng banal na espiritu, bibayit kin Santa Mariang Berhen, di nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkot, tinipaya ka ring mete, king atlong aldo, sinubliang mebye, pepaitas yaban mo makaluklok, wana ng Diyos ikpang mayupayang tuto. Iba't ka ring magbalik ka naman keti, ban mo kong ka ring mabiya ang pong mga mate. Sasalpantaya ko king banal espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak tin santo, king pangapatawa da ring kasalanan, king pangasulirang miyering mete, at king biyelang angga. Amen. idaladalang king Ginoo ring sablang daong mangailangan kaya, lalong-lalo na ring mangailangan kapaldanan, karing-karelang karamdaman, kilub at luwal ning Santa Iglesia. Karing bahalang kayduanan, ngayongan pong maniga po, Ginoo pakayapan me, ingke kang balayan. Ulitan niya po. Ginoo pakayapan me ingke kang balayan. Para karing sablang magdulap king Ginoo, ang eman makibalo king kayan lagyo. Para karing sablang balayan, asasamba king Ginoo, lalamding miyayaliwang lagyo, manalangin ta king Ginoo. Ginoo pakayapan me, ingke kang balayan. Para karing sablang sasyo king Ginoo, king karelang kaligaligan, at para karing dakal ang misisinop king karelang kasakitan, manalangin ta king Ginoo. Ginoo pakayapan me, ingke kang balayan. Para karing alang bulad king karelang kalungkutan, sakit o ketwan, payit a panandam, at pamanangking mamatawad, manalangin ta king Ginoo. Ginoo pakayapan me, ingke kang balayan. Para king kontemplatibo king Santa Iglesia, ang manalangin king lagyurin taong maralas mga lingwan, maus king Ginoo. Para karing sablang apostol, ang mipabalo king Ginoo, manalangin ta king Ginoo. Ginoo pakayapan me, ingke kang balayan. King metong apami kasamak king lugod, karing Kristiyano ring aliwang iglesia, at kayabe ring manalangin king Diyos, karing tutong dakal aparalan, manalangin ta king Ginoo. Ginoo pakayapan me, ingke kang balayan. Iabetala mo naman po karing kay katamong panalangin, dating makatuking kayaduanan. Para po king kapasalamatan, daring pamilya ng Cesar at Lorna David, ni Frederick Aaron Manaloto, pamilya ng Del Flores, pamilya ng Sardas at Luz Medina, pamilya ng Mr. at Mrs. J.M. Flores, at di Rico at Helen Galang. Para king anibersaryo ng kebaitan dari Alejandro Tungol, Christopher Paldeng, at Georgina Dayrit. Para king espesyal na intensyones dari Emeline Guevara Angeles, Rachel Antolentino, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, Marie Cris Paldeng, Annie Razon, pamilya ng Yolanda Ramos, Leila Abiog, Rica D., Catherine Paldeng, Trina Yazon, Daryl Francis Sanchez, pamilya Gonzales at Madlang Bayan, Julie Ann Guevara, Ralph Benjamin Basilio, Mary Manet Pineda, Joed at Karen Joy Dimitui, Catherine Paldeng, Joseph Hitamin, Evelyn Candelaria, Caroline Gimotea, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, pamilya ng Michael at Nida Urquico, Marie Cris Paldeng, Donna Joy Gonzalez, pamilya ng Mr. at Mrs. J.M. Flores. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Most Reverend Pasiano Aniceto, Demetrio Simon, Pio Cesario Pingol, Merla Mangalos, Cherry Cacnio, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Kenneth Bondok,
Romashane Bondok, Anwil Rafael Sampang, Jesus Navarro, Olga Mangalus, Romnick Nidar, Maria Nicolay Rose Santos, Carmelita Tiglao, Pines Mendoza, Flor Matias, Carl Din, Ray Anselmo Ronquillo, Joel Redoblado, Lynette Miranda, at ding sablang kapatid tang masakit. At para king alananggang kapaynawan na rin kapatid tamong mayangunabye, lalong-lalo na di Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Senior, Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Mariano Campo, Hener Ramos, Teresita Panlaki, Mirna Sunga, Eugene Biliwang, Florentina Carion, Jennifer Reyes, Francisca Manahan, Junior Pangilinan, Eddie Haseldo, Biding Parungaw, Ramilo Dizon, ading sablang kaladwaking purgatorio, adetang ala ng makaga na kapakarela, at makanyan mo naman, para po king kaligtasan daring ning balang metong kay katamo, laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan daring kapatid tamong miyapektuan, kaniting coronavirus, para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatid tamong mituran, kaniting pandemya, at para king kaligtasan da, ring kay katamong ganaganang frontliners, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo pakayapat may ingke kang balayan. Ginoong Jesus, pasulungan mo, ing kamalayan daring kay kaming komunidad, king pamangilangan daring takal karing kay kang talasal pandaya, at migit mo king iturong miyatad king metong at metong keka, o ginumi, ngenit manggaman king alang-angga. Amen.
Manalangin kayo kapatid, baning kay kadamong daon, matanggap ya, harapan ng Diyos, ibang mayupayang doto. Tanggapan niya sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, kay kapurit kaligaya ning kaya lagyo, kay katangke sa plala ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, ay ginumi, manano na sana iting tinapi at ala kabinye mo para pamangan me, ketiking yato, maging sakramento na ning biyeming ngalanangga, itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natili kay kayo, At keka antemurin, iyat nayo ring pusuyo, makayat nano king Ginoo, pasalamatan dayeng Ginoo Diyos tamo. iti karapat dapat at matulit. Tunapin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dagang barati, at numan karino iba Diyos kingalangang gatlubos mayupaya. King kekang lugod binukod mo kami ba ni pagkalala mo ing kekang karangalan. Ang yanggilo tanda ka paulin ing kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan ban makapagbalik kay lubkeka. Ulinita ing kaluguran mong anak meging tao yang kalupa mi. Banating kalupaming taong makapagligtas kay kami king kapahamakan at pangalilimi king dalan. Kapamilatan na ring anghel ning banwoy ang pangdeng karelang panalangin ning kapanyamban, kabang magsayala arapan mo kapilanman. Misuge saneng siwalami king karela king matagumberang dalit, deng kapurian at ngamingang kakanta. Tunay ka pinbanal o iba yung panibatan ng sablang kabanalan, ulinita pagparalambume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, banbarake kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yung midaon ko sang loob king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat yakeka. Piraso ne at binyane ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Itiing ka na akong katawan, amidaon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan, kinuha ning kalis, pasibayang pepasalamat kay ka, at binyaning kalis ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Hamibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao. Banketa may patawaran na rin kasalanan, dapta niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. Cristo me teya, ni Cristo me geya, at datang ya kay Cristo, ing
kawakasan ni Panaun. Ni Cristo Medea, ni Cristo Medea, at datang niya kay Cristo, ing kawakasan ning Inyangin igaganakan mi o iba yung kamatayan at mamanyubli ng mebya ng anak mo, naraon miya keka iting tinape ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepaliyarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang mi sulusulo, king katawan at dayang Kristo ti puna na kaming anding metong ning banalay Espiritu. Ganagan me o ipaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto o yato, ban mi ganap yaking lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, ipasyaano ing kay kaming Obispo emerito at ding sablang pare. Ganagan miya naman ing anak mong inorma, ay naus mong meko na ketiking yato. Hantining king binyag meteya kambe ng Kristo, mirakayanan niya naman sana king kayang pangasubling mebya. Ganakan mula naman ding kapatid ming bebay nawan at manenayang subling miye, ading sablang meyango na biye. Tanggaban mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya be ng Maria ing Birhen indo ning Diyos, kambe ng San Jose ing kayang malugod at tapat ay esposo, kaya be ring apostol at ding sablang santo, San Judas Tadeo o kay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king keka baning panahon. Purian dakat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatan na kambenat kaya ibang mayupayang tutu kagum ning banal ay espiritu pupurian dakat parangalan manggaman kingalan hangga. Ngayon po, di mga anak nang inampuning ay katamong mapang makalulot, malugod na gino, mahaus tamong inike karing amanong tiro na kay katamo. King Domingo Ning
pamamatawad ni Karing mi kasala ke kami Emo ke ipay sa uting puso Dunay kabusing maro Ikabos mo kami o kinuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king Panaun me, banking kasaupaning kay kang pakalulo, parati king may kabos king kasalanan at may ligtas king sablang kaligaligan, kabang mani naya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangapos. Uling kaya kaing kayarian, ating kayo payan, ating linggaya manggaman king alanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan nalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Amos, sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan me, ampon bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibye at magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At keka antimurin. Ipakita po ngening may kakametong tamo, king kapayapan po kay kayo ng sabla. Cordero ning Diyos, amilala po, kasalanan iyato. Pagkaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, amilala po, kasalanan iyato. Cordero ni Diyos, ang inala ko, king kasalanan niyato. Ibigay mo kay kami, ing kapayapan. Ibigay mo kay kami, ing kapayapan. Ibigay mo ing kapayapan. Ibigay mo kay kami, ing kapayapan. Ibigay mo ing kapayapan. Ngayon kay katamong mayap at malugod ang Ginoo Yesu Kristo, yung kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato, mapalad na ring mayaos king dulang ng kordero. Ginoo, ako matampang tanggap keka, dapat yagkas mi ay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Parish tayo. Na? Asia. Sabi ako. Nakakalaw yung issue ko.
Ning
palad ning kapunggamat, sa sambanda ka Diyos ko magpainawa king labi ko. Ikang enaalunan ning yaku at ning sikluban, kapasyag ning banwat yato ing matulang danitda. Ikaw o Ginoo, katanggapan na ka ing puso ko. Manalangin tamo. O Diyos sa ibame, pagkaluban mo kayang dake, king metong nga tinapet, king metong nga kalis, at gagawan mo kayang metong kang Kristo, sopan mo kayang magdalang kaligtasan at tula king mabilog ayato. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Lukluk tamo po para karigpaganaka. Announcements. February 11 of each year is the memorial of Our Lady of Lourdes. This day is also been observed by the Catholic Church as the World Day of the Sick, as introduced by Pope John Paul II in 1992. Our parish joins the rest of the Catholic world in this commemoration with Triduum in honor of Our Lady of Lourdes on February 8, 9, and 10, Monday, Tuesday, and Wednesday of this coming week, before the 6:30 evening Mass. Our schedule is as follows: 5:30 p.m. Holy Rosary Angelus, 6 p.m. Novena for the day, 6:15 p.m. Triduum for Our Lady of Lourdes, 6:30 p.m. Holy Mass. On the Feast of Our Lady of Lourdes on February 11, Thursday, we shall celebrate the Eucharist at 6:30 in the evening, primarily for the sick, the infirmed, and the aged, who will be prayed for and blessed during the Mass. Thank you. Siklod tamo po para king Orasio Imperata. Manalangin tamo. O mapamakalulu, ampon mapamalasakit ay iba, lalapit kami kay kakaniting masipit a pamangailangan me. Aduan me kay kayong kambilan, at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amig dalang dakal na kasakitan kay kami, at may kamatena karing dakal ataw. Aduan me ngay ni kay ka, ing baliktan mo kaming mitmong lugod at iyatsat meke kami ing makayulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ngan tabayanan mula, ring taong mi tutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila, ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan daring memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit me,
ban mapupus na iting pandemya, king bansami at king mabilog ayato. Ipanalangin mila, ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing may salunan. Ban makasula karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapay na wandet ang meya ngunapye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kareting masakit a panahon, ban magubra kaming miyabe-yabe para king ikakayap na ring sabla. At ban makasawap kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyus kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayrana kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banalan na indu ning Diyos. Amos sana pisawiling aklismike kaking kakulangan me, no nebagkus mo kaming ikabus king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, indu ning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. patulunan ning San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Hingginu manatiliyak kayo, At keka antimurin. at bendisyonan ako nganing Diyos sa mayupayang tutu, ingib pa, ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing banalami sa miyampang ne, umen ako ngeni king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos. Magsaya, magsaya, king kaligtasan, paghiningig pa, at anak ng mal, at king Espiritu, kasamedong daw, uyan at paligayan, nginit kapilan man, uyan at paligayan, nginit kapilan man. Urian tayo ipaw neto sigluban, Urian tayo ipaw neto lelangan, Urian kayugod na lang kayang ganan, Urian yengenit kapilan aman. Magsaya, magsaya, king kaligtasan, kabyenigit pa, at anak ng man, at king Espiritu, kasametong na, Urian at paligayan, ngenit kapilan man, Urian at paligayan, ngenit kapilan man. Maglalapag ko sa biling ordinary song ay, at Valentine. Valentine. Valentine.